man gid ko'y problema ba? Dili gid ko katulog og gabi yon. Saon naman lang ni ha? Ay, kabaw na day ko. Mutawag day ko sa doktor kay magpatambag ko. Sige, akong tawagan bi. Client? Client? Hello, Dok. Yes, hello? Good morning. Good morning, Dok. Magpatambag unta ko, Dok ba? Naunsa di ka, ma'am? Kanang nakoy problema, Dok. Dili gid ko katulog og gabi, Dok. Dili magkakatugo gabi, no? O, Dok, dili ko katulog og gabi, Dok. Sayon ra kayo na, ma'am. Ani ha, paminaw ha. Unsaon man ni, Dok? Ang imong baton, matugag adlaw. Ha? Nge,